Techun el kahualtik. Pajal sokti yakuta behel koem. Y allá el apóstol Pablo ayotiklata jun carrera. Yakutita behel. Ta animal koem. Pero vaya vuelta ya me lo tikta be. O te mao que ya me shobi yo tikta be. Y te kahualtik es naog te hich aye. Ya baga kuita mas naog te kahualtik te ya showi te ansuini ketike. Te achishkeremetike vaya vuelta ya showi yikta be. Ya showi yo tikta be. Hayundo de Jeremías, capítulo 8, versículo 4. Jalbote Jeremías. Hich me yakawalbe. Hich yaloch de Jehová. Jala yalstukel de Jehová de tatil. Como snaoch di yashiyal. Te yals nicht nabe. Vaya vuelta ya shobi yo tikta be. Vaya ansuinik te mescheva yotan yashpek a yotan ta vez na te Dios te hichi yashkota pasele. Hayon te Jehová la yalbe te Jeremías te hichi mi yalbel te Jehová. Te mach ayashiyal. Ma vaya kukshachach. Te me ay mach ayashiyale ma vaya kukshachach. Te mach yashhowi ta bahel. Ma vaya kusuti shantal shi te Jehová. Bin yunish te spisil ora howi hem. Howi en bahel te pueblo Jerusalén ini. Vaya answinik te yasna te howiyem. Pero ma vaya sutalel. Vaya te maya yalem kohem yalem tamulil. Pero más kan yas hachsba. Bin yunish te spisil ora howihem bahel. Bin yun te spisil ora howihemat bahel. Bima yasuta talian vuelta tamanti ay te kahualtike. Te me yale mate biyun te mabaka hacha bahian vuelta Yak yilbel te kahualtike. Ta versículo 6 yal. Las caíta lek chite diose. Maba toh yashkopohik. Mayig machaya sustes yotan yun. Te bin chopols paso. Te hichiayal. Bin paso. Maschiukik. Jujutul. Las unik bahel te beyu unik. Hich te binutil. Kawu. Te tulañas animahik. Ochelta guerra. Maig machate ayal biyun yak pas ini. Hoviyekon. Maalek min lak pas. Maig chite answinike. Sino que toh tabahel tabanti malek yas pas bin malek yotik. Pahel yas chapas bin malek. Kashun semana yas chapas bin malek. Maik bin orias tek ansbate ayal. Mamatilek ayon. Hayon yalta Dios e bin yun te answinik te hichias pas te answinike. Bima yas tek ansba te buk.
Yayal bin yun te hich las pasetes chie. Bayel te answinik yasle manera yasle forma bitil te yayal es que has multech papae, has multech mamae, has multech kamigo take, hayas hukonik chimete answinike. Pero mabayal joon mabashi, bin yun te hiche con das pasele mabashi. Amigos, hermanos, te un templo, jame un hospital cohem. Jame posta iguane te kahualtike, te diose. Ya meshbahta mante hospital te macha tsakvilta cáncer, macha aiswokol, tsakvilta kail chamehel. Te me yash posta yot yuna, te posta iguane te jate diose. Pero jato me yashbaht ya está posta yel te melayal bin yun ya contas pasel te meschie bin yun hich ayon ini yashbaht ya me está te posta yele yo tikini hay tiempo ni astek ambatik tebuk te kada yayel hay mensaje ni tek anaba. No pate bin malek y katas pasel halbia Dios. Malek bien contas pasel kahual. Ha chanish. Sutan dayan vuelta tabanti ve. Un amigo la está tabanti calle te aita Yakubel pisiora. La calve hayeshan vuelta te hiche capaz mine. Ais vaya jabil te ayata wokol ta Yakubel ta calle. Pima katami shaba. Te kanabaish hachan. Biyun te mas tams ba, biyun te mawayash hach te mach ayale me chite kahualtike. Ita versículo 7 yalte ya. Allá va venir yal. Te sigüeña mut. Tas hamalich ulchan. Yasna te jujun akal yorail. Sok te spulibok. Te ulich. Sok te smutilha. Yasnaik te bin ora. Yasutik talel. Yante pueblo kun. Mas na vesba te mandar yetik yun Jehová. Te mutetike. Te ulichmut. Te golondrina. Yashba. Yaspas emigrar si de español hat yashba tan amal. Pero tiene que yasuta leer tabanti aites nae. Bin yun si de ans wini ketik yashbahti yashowi glok el, pero ma yasuti tayam bueta tabat snaik bin yun. Te me had lok ematas tohol kahwaltik. Te me lok ematas tohol Dios la me sutan talel. Yak me smali belate te kahwaltik, te tatik, te Jesús de Nazaret. Banyash bahat obolaba te namal ayate, tek anaishaba. Hala kahwal mabalek ayon. Mabatok ayon yalong kahwal. Itamaba, ichaja chanyang vuelta, y la me sutan dal tamanti ay te kahwaltike. Hay una historia. Yunte, hijo pródigo, te jun kerem te basta namal. Bas la gente bin abot yunte estate te herencia. Kala ais wokola. Las nop. Bin yunte ay wokoles chigache.
tabantis nate tate ay bail binlekte ya suton bael si. Sutalel, pero maba abot castigo yuntes papaetes tate tejate Jesús abi. Ala yil tes nich ante na malto la yil te mashtuhunish ais wokol hayun bates papae bas mech te yil tes nich ane la yuhusuy kush la yaita yotan. Hich me yaksmali velat te kahwal di Jesús te me suta talele te me yale mate hachanme te me howie que matabe la me sutan talian vuelta la sutan talel te kahwal ti que yaksmali velat te al lugar tabati templo hocholme te kahwal di que yasmali velat hayun hachanme te me yálate, te me yale mate, o te me howie mate, viña kutik, howie yatish, yalatish, may biyashuish da pasel, pero la sutantalel, hachan yan vuelta, mamesh hilatabe, konik me, yak me smali belate papatik, Tehtatik Tehasvil, Jesús de Nazaret. Ma vaya yilayat. Te me suta talele. Ya me spokat. Ya me spochtayat. Ya me yabat hun chokowil tabantiak ahab. Ya me yabat alap lekil kuil. Ya me gatayan vuelta de bendición. Te awiki tayeje. La sutandeltas tohol te kahwaltik Cristo Jesús. Llanto vuelta. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.